Zdravo, moje ime je Ivana. Dobrodošli na VR Akademiju 2. Jedan od ključnih izbora koje ćete napraviti za vašu Facebook reklamu je format. U pitanju je opcija od koje ćete imati dosta koristi i koja vam pruža more opcija za adekvatno predstavljanje vašeg posla. Kada birate format reklame, možete da odaberete ciljeve i mesta na kojima će se vaša reklama prikazivati. Format jedne slike predstavlja reklamu s jednom slikom kojom predstavljate vaš biznis i tekstom sa linkom. Isto tako, format jednog videa omogućava vam da izaberete jedan video sa tekstom i linkom. Ova dva formata vam omogućavaju da odaberete samo jednu sliku ili video, zato birajte ono što bi na najbolji način opisivalo vaš biznis. Takozvana vrteška reklama omogućava vam da prikažete 2 do 10 slika i odlična je ukoliko imate više proizvoda koje želite da istaknete. Kao što i sam naziv kaže, potencijalni kupci mogu da vrte kroz slike. Kako bi stekli što bolje utisak, a postoji opcija da u okviru ovog formata kombinujete i video zajedno sa fotografijama. Instant iskustvo reklama pruža full screen iskustvo potencijalnom kupcu i prikazuje se na mobilnim uređajima. Imate mogućnosti da odaberete format kolekcije koji vam pruža priliku da prikažete više svojih proizvoda, a da potom imate i naslovnu fotografiju ili video za još bolju prezentaciju brenda. Slideshow format omogućava vam da postavite videe ili fotografije koje će se smenjivati kako bi se kupcima omogućilo nešto dinamičnije iskustvo. Ostanite sa nama jer u sledećoj epizodi govorimo o tome kako funkcioniše naručivanje u okviru ove platforme.